Kumbiwa kwegolide ngalokungekho emthethweni kuya ngekudipha emandla endzaweni yaseJakastad. Bantu bakulendzawo kanye nalabo labaphuma etindzaweni letikhashane bahlangana lapha malanga onke kute batitfolele leli golide. Kantsi-ke bahlome ngato tonke tinsita letibancedza ekutheni baseshe baphindze bagubhe. Kodvwa-ke lo msebenti lo umatima kakhulu. Kuyahluka mina kethu ngento kuyawuthola loyo 1000 loyo khona kuyothenga singo lapha ekhaya 500 rand, even 200 rand, even 100 rand uyahamba uthole wona langa lonke. Lokugubha sona nje imandla ethu kodwa sigubha singadi kusethi phansi siyotholana. Labo zamazama labasebenta kulendzawo bathi bati kahle kamhlophe nke kuthi lokhu labakwendako akukho emthethweni. Kuze sitholakale sizama la ibhodi manje ngilenhlupheko njengoba umnethu naye bekachaza ukuthi inhlupheko nalabantwana sinenqumbi lemakhaya abantwana balamba bafati uyabona nalo msebenzi awukho kahle wena bhodi manje indlela yokuthi nathi singaze soganga kusomeone kumbe sendeni. Impumalanga Tourism and Parks Agency lebukete kuvakasha eMpumalanga ikhathatekile ngalokumbiwa kweligolide ngalokungekho emthethweni. Kwatise ukuthi ticiwi tetinyamatane letifaka ekhatsi isonga imvelo Nature Reserve setingenelwe ngilabo zamazama. So lokho kusithusa kakhulu ngoba abathivutane netivakashi tethu letitosivakashela titobona buhle bendzawo kepha tibona kugujwa igolide. Labantu labagubha igolide baphethe tikhali letimatima kakhulu baphethe tibhamu letinkulu lokwenta ukuthi singakhoni kusonzela futani nabo sesiwabhalele emaphoyisa ukuthi sicela bangenelele. Lamanye emalunga emphakathi afuna ukuthi kumiswe nsi lokumbiwa kweligolide ngalokungekho emthethweni. Into lesibona ngathi itagcina yenteka ngoba labantu bede ma document lasemthethweni bakhuluma nalenye ilwimi lesingaladi ukuthi bakuphi. Manje sibona sekugcineni kutawuba netingoti lapha labanye nje babulelene khona lapha emgodini omnye bamshaye ngelifosholo washona khona lapha. Linyenti lalabo labaphila ngekumba igolide ngalokungekho emthethweni sebanxusa hulumende ukuthi ende lo msebenzi wabo ube semthethweni. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eJakastad eMpumalanga.